Život mornara nije pjesma. Ona se samo u predasima glasi i plovi s brodom kao čežnja za kopnom ili žeđ za dubinom morskog čudovišta što umire s karminom na usnama kao da pjeva uz gitaru. Oko mrtve ribe ne vidi gornji svijet, gdje uvijek budno oko svjetionika prati putove mornara. Neobičan ribarski brod plovi neuobičajenom rutom. BIOS, brod Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, plovi da bi otkrio nepoznato. Plovi vani na pučinu, do 30 milja vani od Lastova, da bi nad velikim dubinama stekao nova iskustva i predao ih našoj ribolovnoj praksi. Lovi se bilo gdje na moru. Riba ima svoje puteve, svoja staništa, svoja sastajališta, svoja naselja. Treba ih pronaći. Dubinu će nam reći ehosounder, jekom koju sa dna vraćaju ultrakratki valovi. Ovaj ultrazvučni detektor crta i sliku podmorskih predjela. Dno mora je uglavnom ravnica. Otoci su samo vrhovi planina što rastu iz dubine. Ali ima vrhova koji su ostali pod morem. Ima nerođenih otoka, uzvisina kojima nije bilo suđeno da postanu otoci. BIOS uvijek zna lebdi li nad podmorskim ravnicama ili bregovima i nad kojom je dubinom. Život mornara nije egzotika. Oni su danas radnici u velikoj industriji mora koja ima svoje istraživače, neumorne tragače za novim lovištima, svoje naučne institute, svoje prethodnice u osvajanju novih ribolovnih područja i pronalaženju novih alata za ribolov. Izabrano je sredstvo klasičnog ribolova parangal. Golem parangal, preinačen za ove dubine, čudan, kakvog Jadran još nije vidio. Ehogram pokazuje povoljnu sliku morskog dna. Niz ovu padinu od 300 do 600 metara dubine spustit ćemo 5000 metara parangala. Kapetan će nas dovesti točno nad položaj, pa će parangal pasti tamo gdje želimo. Još samo da uzme elemente za svoj navigacioni račun, da odredi položaj broda na moru, a onda strojevi stoj i svi na posao. Prije spuštanja parangala treba ugrabiti malo dna, da vidimo od čega je. Malo morske vode, one najdublje, da joj izmjerimo temperaturu. I količinu soli u njoj, njen salinitet. Da vidimo šta je dolje. Mulj. Dno je dakle muljevito. Uzorci mulja ispitat će se u institutu. Sve je to odlučno da bi se predvidjela vrst i proučio život dubinske ribe. A sada strojevi polako naprijed. Spuštanje parangala u dubinu počinje potapanjem utega. Kad uteg bude dodirnuo dno, za njim će osnova parangala po cijeloj dužini s pijokama leći na dno.
Rad ljudi na moru zahtijeva spretnost, brzinu, oprez i točnost u svakom pokretu i spaja se u ritam s pokretima broda i mora. Parangal je ribolovni alat koji se sastoji od jedne dugačke uzice, osnova parangala, za koju su u određenim razmacima privezane kraće uzice, pijoke sa po jednom udicom na kraju. Na kraju osnove privezemo malo sidro ljutek kako bi parangal prije došao do morskog dna. Osim toga, za osnovu se privezuje još jedna uzica koja mora dopirati od dna do površine, a na svom površinskom kraju mora imati pričvršćen plovak. Parangal lovi sam, ležeći na dnu 3 sata. Ako je što meke isplivalo ili s krme broda što ispalo, tu će se odjednom stvoriti kaukari. Nikad se ne zna otkuda slete ovi vječno gladni pučinski galebovi, sinje ptice mora. Dotle treba ispuniti što više bijelih mrlja na karti morskog dna. BIOS vrši i tu svoju dužnost, naučnu, istraživačku dužnost. Treba upoznati svaku stopu neistraženog terena. Brak, kažu ribari za podmorsku hrid gdje boravi riba. Piramida na grafikonu znači brak. Na ovim dubinama brak je rijetkost i zato je vrijedno označiti ga i kao dopunu karti i kao otkriće nove ribolovne pozicije. Markantne točke na udaljenu kopnu treba vizirati. I ubilježiti kao terestičke znakove. Zadovoljstvo je povući pravce kroz vizirane točke i u njihovu sjecištu označiti novo otkriveni brak. A sada natrag na plovak, na zastavicu. Na beskrajnoj pučini sve postaje sitno. Veliki plovak samo je igla u sjenu. Ali brodovi znaju pravac svog puta. Gle, pučinski dupin, naš kit. Dosta je odležao, diži, da vidimo stanovnike našeg mora iz 300 do 600 metara duboka dna. 5 km dug, s 1000 udica oboružan, 350 kg težak, 1.000.000 dinara skup, evo se vraća iz dubina. Tako velik parangal nitko iz Jadrana nikada nije dizao. Moraju se i ruke i strojevi složiti u zajedničkom naporu. Sve je opasno, napeto i prijeteće. Od najmanje greške može nastati lom, propasti trud i parangal i lovina, može biti i žrtava. Zato svaki konop mora nepogrešno na svoje mjesto, reda mora da bude. Prva stiže na palubu jalova težina utega, a zatim počinje. Da vidimo. Najprije nekoliko jalovih udica. Prva ni taklo nije. Druga, nagrizlo je. Treća, očistilo. I četvrta prazna. Od 1000 udica ne lovi svaka. Izvlačenje svake ribe drama je za sebe. Predstavit ćemo samo glavne aktere. Kirnja pučinska. Ni da se otkine sudice ne bi se mogla vratiti svojim dubinama jer su joj se uslijed promjene pritiska naduli mjehuri.
Straža obična. Trhtulja ili trnjevača nabijena je elektricitetom. Pas obični. Molva, tipična dubinska riba, nalazi se samo dublje od 500 metara. Ovaj mali crni vražić htio je progutati meku veću od sebe. Pas crnac, još jedan dubinski raritet. Morski pas modrulj, strašan plivač, gospodar mora. Gospodar mora, strašni plivač, neće više strelovito sjeći površinu. Da vidimo još ponekog dubljinca. Volina. Volina se umješala u tuđu dramu, zgrabila je već ulovljenu morsku mačku. Sad su žrtva i napada žrtve na istoj udici. Pas dubljinac. To su oči dubinske ribe, fosforescentne su. Pridnene ribe najdubljeg Jadrana nisu više nedosežne. Život jadranskih dubina nije više tajna i biometrijsko mjerenje ulovljenih primjeraka doprinosi boljem upoznavanju. Dug je, dug, 2 metra i 90. A uzak u pasu, vitkost mu je savršena. Volina, velika vrst raže sa svojih 1,80 m, maksimalan je primjerak. Snažan i elegantan, nepojmljivo žilav i ustrajan, on je sav jedan jedini mišić. Ima čovjek na brodu koji od svega toga još nije vidio ništa. To je brodski strojar. Morski pas modrulj pravi je kozmopolit, živi na svim dubinama i u svim morima. Nije vezan za određenu dubinu i zonu, poput ostalih provincijalaca u svijetu riba. Gutlja iz svježeg zraka, pogled na trofeje lova
He, dobri ste momci. I opet natrag u utrobu broda. Strojevi naprijed. Plovi se kući, to jest u lučicu Splitskog oceanografskog instituta. Tamo će se i dalje ispitivati rezultati eksperimentalnog ribarenja da bi se osvjetlio život morskih dubina i tako bolje upoznalo sve živo u prirodi, sav neiscrpni bios.